Posle Cera, Srbija nije dobila mir. Dobila je novi front. Austro-Ugarska je u avgustu 1914. poražena na Ceru, u prvoj savezničkoj pobedi Velikog rata. Ali Poćorek nije odustao. Dok je srpska vojska još brojala gubitke, Beč je spremao novi udar, preko Drine, pravo u zapadnu Srbiju. Srbija je u rat ušla iscrpljena posle 2 balkanska rata. Nedostajale su puške, municija, artiljerija, konji, sanitet i oprema. Ipak, pod oružjem je bilo više od 400.000 rezervista, a operativna vojska imala je oko 250.000 boraca. Na njenom čelu stajao je vojvoda Radomir Putnik, sa armijama generala Stepe Stepanovića, Petra Bojovića i Pavla Jurišića Šturma. Pod pritiskom saveznika, Srbija posle Cera pokušava da rat prenese preko Save. Prva armija Petra Bojovića ulazi u Srem i napreduje ka liniji Banovci, Stara Pazova, Vojka, Popinci, Buđanovci. Kod Čavrntije srpski prelaz doživljava težak udar. Kod Kupinova je stvoren mostobran, ali strategijska slika se već menja. Glavna bitka više nije u Sremu. Glavna bitka sada počinje na Drini. Ako volite istorijske dokumentarce, zapratite naš kanal. Mi bitke ne prepričavamo, mi ih vraćamo na teren. Austro-Ugarska počinje drugu invaziju na Srbiju. Njen plan je bio da se preko Drine stvori više mostobrana, da se srpska odbrana razvuče i da se postepeno potisne ka unutrašnjosti. 5. armija generala Liboriusa von Franka deluje na severnijem delu fronta, dok 6. armija, pod Širom Poćorekovom komandom, nastupa snažnije prema zapadnoj Srbiji. Na srpskoj strani, 3. armija generala Pavla Jurišića Šturma drži front prema Drini. Ona prva prima udar. Ali problem je u tome što 3. armija nema dovoljno dubine i mora da brani širok prostor. Austro-Ugarske jedinice prelaze reku noću, pod zaštitom artiljerije i inženjerije. Cilj nije samo prelazak. Cilj je zadržavanje mostobrana i postepeno izbijanje na planinske položaje koji kontrolišu puteve ka Krupnju, Ljuboviji, Valjevu i unutrašnjosti Srbije. Prelazi preko Drine se šire. Srpske jedinice pokušavaju da udare na mostobrane pre nego što se neprijatelj učvrsti. Ali Austro-Ugarska ima jaču artiljerijsku podršku. Njeni topovi štite prelaze, tuku srpske položaje i omogućavaju dovođenje novih snaga na desnu obalu Drine. U ovom trenutku Putnik shvata da je opasnost veća nego što je izgledalo prvog dana. Ako se neprijatelj zadrži na zapadnim visovima, srpska vojska će biti prinuđena na dugu, iscrpljujuću borbu. A Srbija za takav rat nema dovoljno municije, topova, obuće, transporta ni sanitetskog materijala. Zato počinje preusmeravanje snaga. Sremska ofanziva mora da se zaustavi. Ovo je jedan od ključnih manevara cele operacije. Prva armija generala Petra Bojovića povlači se iz Srema i vraća u Srbiju. Vojska koja je već prešla Savu mora da se izvuče, prebaci, okrene i pošalje na novi front. Putnikova namera je jasna. Prva armija treba da bude upotrebljena kao udarna snaga protiv Austro-Ugarske 6. armije. Srpska komanda pokušava da zaustavi neprijatelja pre nego što se učvrsti na planini Jagodnji. Izvući snage iz Srema, prebaciti ih ka Drini i udariti na najopasniji deo neprijateljskog prodora. Ali vreme radi protiv Srbije. Austro-Ugarske jedinice već su na visovima. Drina postaje rat iscrpljivanja. Front se stabilizuje, ali ne u korist Srbije. Srbi više ne mogu jednim brzim udarom da vrate neprijatelja preko reke. Austro-Ugarska se ukopava, dovlači artiljeriju i postepeno širi svoje položaje. Druga armija Stepe Stepanovića
mora da drži severni deo fronta i pokriva pravce koji vode ka Šapcu i unutrašnjosti. Treća armija šturma već trpi snažan pritisak na Drini. Prva armija Bojovića stiže kao pokretna rezerva i udarna grupa. Na austro-ugarskoj strani Poćorek pokušava da ispravi poraz sa Cera. Njegova ideja je da Srbiju ne napadne samo jednim klinom, već da je istroši na širokom frontu. U tim danima sve više pažnje dobija jedna tačka – Mačkov kamen. To je vis na planini Jagodnji, kota 924. Na karti deluje kao jedna oznaka. Na terenu to je ključ. Ko drži Mačkov kamen, kontroliše okolni prostor i ima oslonac za dalje kretanje. Prva armija ulazi u borbu za Jagodnju. Srpska komanda pokušava da protivudarom potisne austro-ugarske snage. U borbu ulaze divizije prvog i drugog poziva, među njima Dunavska divizija prvog poziva i Dunavska divizija drugog poziva, koje će na Mačkovom kamenu podneti strahovite gubitke. Srpske jedinice moraju da napadaju uzbrdo po šumovitom i kamenitom terenu, protiv neprijatelja koji se već delimično utvrdio. Artiljerijska podrška nije dovoljna. Pešadija mora da nosi glavni teret. Bojovićev zadatak nije bio samo da zaustavi neprijatelja. On je morao da ga odbaci sa grebena. To znači napad, ne odbrana. Počinje najkrvavija faza borbe za Mačkov kamen. Srpske jedinice kreću u napad na položaj. Austro-ugarska vojska drži vis i koristi prednost terena. Borba se vodi na malom prostoru, ali sa ogromnom gustinom ljudi i vatre. Ovde više nema velikog manevarskog prostora. Sve se svodi na juriš, odbijanje, ponovni juriš i protivnapad. Komandiri četa i bataljona vode ljude napred. Oficiri su izloženi kao i vojnici. Zbog toga će Mačkov kamen u sećanju ostati i kao oficirska bitka. Komandni kadar trpi ogromne gubitke, jer se u ovakvoj borbi komanda često vodi iz prve linije. Bitka se pretvara u neprekidan niz napada i protivnapada. Za srpsku komandu njegovo zauzimanje znači da druga austro-ugarska invazija može biti zaustavljena na planinskom grebenu. Za Poćoreka zadržavanje tog položaja znači da njegova ofanziva nije propala kao na Ceru. Borba dostiže vrhunac. Srpski juriši su žestoki, ali neprijatelj je uporan. U nekim delovima položaji su toliko blizu da se borba pretvara u haotičan sudar malih grupa. Putnikova strategija je sada surovo jednostavna. Ako Srbija ne može da baci neprijatelja nazad preko Drine, mora bar da ga istroši toliko da njegov prodor stane. Poslednji dan glavne borbe za Mačkov kamen. Položaj prelazi iz ruke u ruku. Srpske jedinice napadaju, Austro-Ugari protiv napadaju, linija se lomi i ponovo sastavlja. Gubici su ogromni. Samo dve Dunavske divizije, prvog i drugog poziva, imale su hiljade ljudi izbačenih iz stroja. To nije bila pobeda kao Cer. Nije bio ni potpuni slom srpske vojske. To je bila bitka u kojoj je austro-ugarska vojska zadržala važan položaj, ali nije dobila brz prodor koji je tražila. Srpska vojska je pretrpela strašne gubitke, ali je uspela da uspori i istroši neprijatelja. Posle Mačkovog kamena, bitka na Drini ne prestaje. Naprotiv, front se pretvara u dugotrajan rovovski rat. Srpska artiljerija sve više ćuti zbog nedostatka municije. Austro-ugarska vatra postaje sve jača. Vojnici ostaju na položajima u blatu, hladnoći i iscrpljenosti. Srbija je posle Cera ušla u fazu rata za koju nije imala dovoljno materijala. Imala je ljude, imala je komandu, imala je moral.